Zovem se Tatjana Karpik iz Zenice, Bosna i Hercegovina. Zanimanje nemam, s obzirom da sam već sa 11 godina ušla u svijet ovisnosti, tako da završila sam osnovnu, upisala srednju kao katolički školski centar, gimnaziju, međutim nisam završila. Moja majka vam je u biti nazvala informacije i dobila je broj Reta. Došla sam do Reto centra na način da mi je majka i sestra od pokojnog momka su mi rekli da ima jedan koji je otišao u Španjolsku u Reto i da je tamo 3 godine i da se ne želi više vratiti, da je sretan. I meni kad je to rekao, ta riječ sretan, mi je bilo ono, jer sam bila jako nesretna, jako tužna, jako depresivna u životu i u ovisnosti i svašta sam radila, jel? I nekako mi je ta riječ sreća, kažem želim probati. Evo, na takav način sam nekako došla do Reto centra. Pa Reto centar je nastao u Španjolskoj, misionar iz Amerike je došao u Španjolsku i vidio ogromni problem heroinskih ovisnika tamo 80. godina i započeo je to na jedan običan način, primio je 2 ovisnika u kući i dogodila se takva ekspanzija po Europi da je Reto prisutan sad u 56 zemalja svijeta. U Hrvatskoj je Reto započeo u 1993. Imamo 2 kuće, jedna ovdje u Zagrebu i u Splitu. Imamo 8 objekata gdje su smještene djevojke, cure i bračni parovi. Trenutno je 160 korisnika, u Splitu 80 i ovdje kod nas. Uloga Reto centra danas u mome životu je moja obitelj, prijatelji i kao u svakoj obitelji učim raditi, učim se živiti, graditi odnose. S obzirom da sam bila osoba koja nije vjerovala u druge prilike, u svijetu iz kojeg ja dolazim ne daju se druge prilike tako lako. Došla sam u centar znajući da sam u potrebi, ali nisam vjerovala da uopšte mogu se izvući. Prije Reto centra sam mislila da druga prilika uopće ne postoji. Mislila sam da je gotovo s mojim životom. Da jednostavno ta pomisao da uopće mogu opet živjeti mi se činilo nemoguće. Cilj Reto centra je moralna, materijalna, duhovna, radna obnova osoba s poremećajem ponašanja, s naglaskom na ovisnost i osnaživanje ostalih ranjivih skupina. Naša misija je razvoj jednog sveobuhvatnog tretmana koji će obuhvatiti sve elemente jednog života, u konačnici sa naglaskom opet na osobe s poremećajem ponašanja i ovisnosti. A za mene je druga prilika imati podršku, imati pomoć. Imati pomoć i početi graditi onu ruševinu koju sam napravila u svome životu tokom drogiranja. Evo pa svoju budućnost vidim tu u Retu. Tu sam predala svoj život, tu sam ponovo zaživjela, nanovo se rodila, obratila se i sad svoju budućnost evo vidim na ovom mjestu ovdje. Nekako da mogu i biti ta ispružena ruka koja jednog dana je bila tu meni ispružena sa nebesa, sa visina preko ljudi koje sam mogla vidjeti ljubav i mogla sam vidjeti neku prihvaćenost da ima jednog smisla, da ima jedna nada živa i to me nekako motivira. Kako se kaže što čovjek snuje, ali Bog je taj koji određuje nekako i to mi je danas više nego jasno, jer imala sam nekako puno planova za budućnost, ali danas živim puno više od onoga što sam razmišljala da je za mene dobro ili što bi ja mogla nekako postići. Pa najveći izazov je Reto centar je kao jedna velika obitelj gdje ljude učimo i odgajamo
I najveći izazov je, kao i u jednoj obitelji, materijalno održivost materijalna i naći vrijeme za razgovor s ljudima, jer mi se sami financiramo i jednostavno to nam je, pa ja rekao bi, jedini izazov da možemo opstati na tržištu i da možemo posvetiti se ljudima adekvatno. Ja sad volontiram u Reto centru. Svoj program rehabilitacije sam završila prije nekoliko godina. Ja na ovom mjestu nalazim inspiraciju svakodnevno kako koristiti onu milost koju je Bog stavio u moj život. Dajem sebe za druge i da stvaramo nešto u što vjerujemo da nedostaje u društvu u kojem živimo. Podršku najviše koju sam primila je kroz ljude koje je Bog promijenio. Jer sam vidjela da oni imaju želju, da imaju motiv, da imaju radost, da se dignu ujutro i krenu i pomažu kroz cijeli dan ljudima koji su za njih, pa maltene stranci. Ja sam došla tu i kroz prvih par dana ljudi su mi služili sa takvom željom i voljom. Ja sam to poželila. To je bila podrška za moj život u početku. Ja sada mogu tu istu vrstu podrške svakodnevno pružati ljudima kojima me okruži taj dan. Hvala Bogu na tom slastičarstvu koje mi je dalo priliku i mogućnost da uopće mogu, kroz to nekako sam prepoznala da sam nekako sposobna i da mogu biti neke stvari napraviti. Ja? Meni je jako drago da sam mogao biti dio ovog projekta, iako nemam pojma o kolačima. Ideja je da pomognemo Reto centru u ovoj cijelom projektu gdje našim curama koje ste sad upoznali dajemo neku drugu priliku kroz to što će proizvoditi kolače i na taj način ostvariti neku novu budućnost. Projekt slastičarne smo počeli sa Kristijanom. Dio naše rehabilitacije je radna rehabilitacija i sa ovim projektom smo uspjeli da napravimo potpunu rehabilitaciju do profesionalne rehabilitacije. Znači da momci i djevojke koji su kod nas mogu u sklopu svoje rehabilitacije napraviti i taj dio profesionalne rehabilitacije, da budu sutra socijalno integrirani i da imaju mogućnost zapošljavanja i da na tržištu rada budu kao i svi ostali ljudi. Naša želja je da inspiriramo i druge da naprave slične projekte. Smatramo da taj jedan spoj poduzetništva i socijalnih potreba je jako važan i čini naše društvo boljim. Mi svi trebamo gledati ne samo da kako da zaradimo što više novaca, nego da budemo jedno bolje, kvalitetnije i sretnije društvo. Motivaciju svaki dan pronalazim u davanju onoga što je meni Bog dao. Svakodnevno ujutro dignem se, imam svoje tiho vrijeme, čitam, primim toliko dobrih blagoslova kroz riječ za moj život i mogu ići dalje, hrabriti druge ljude, počevši od moje obitelji, do ljudi s kojima radim, do ljudi u slastičarni. Dolcinoti je slastičarnica gdje će se prodavati kolači koji se proizvode u Reto centru pod nadzorom Ane Marić. Ideja je znači da to bude jedno mjesto gdje možete popiti super kavu, pojesti super kolač, malo se onako odmoriti od gradske vreve i gužve i još ono što mi pokušavamo tamo napraviti je i jedan duhovni program sa nekim temama koje su aktualne za ljude danas u društvu, a to je kako se boriti protiv depresije, alkoholizma, droge. Nikad nisam znala napraviti jedan kolač, ajmo reći, a kamoli, ali danas mi je to stvarno nekako, baš mi je dobro i volim raditi kolače. To mi je ono, čudno mi zvuči da to izgovaram, ali mi je baš dobro. Evo, stvarno nekako sam se našla u tome i zadovoljna sam s time što radim.